sa chusa kananto leno no baturang e nukleo bira non turana tira sa baturang sa nabi matambur baturang so bag sa chugin nonton tele no baturang chusa na kena lutu napui gitu sa ngana ngol sa chugumena sini ko ane balis lisin matintu tungol sa chungamena nito bisiko en non tomo ni anu sango chusa mari tu me ngai am bagi bu ngai itu nang ngole da kasaka ni asan sa telandua ya wada bar sakin na nito bisiko non to ene no watura sango chusa ngana nito tu me ketu misiko sangana suambe na kani da kito apa ila utak main nito ministry ando sa bir na kena wakukota kena ninron ronizang sa kelas acu na koko nizang salia da botu na dang kasando tarevi chumai sala da botu na batang ndingen di sana category 5 bi botu tu wasa chu kena Winston anda ngai sanga satu kan kena bi wale sa so dia so meroni bako kote sai kina na inron ro meroni ngonan dan ro ini kina mentan nuinde jiku ina marro ikenda chuno no tin ron ro kosa isa chumbe kina na rada sa ini kena bako kote sena retrofitting kena rada sampai wa pertania bin sa talchuna itu tu na kena sangai me tuba ini tubu ni ronro ni tangi men vento undo wata ke chunga nakai waruta ka indonen ronro se buno ata panganda wanda berkina kitu senge ucang ko be bulan 2 sampai kana nitu linda be pati kirto na bekanda me Korea na koika anda wa nakani chusang ko Mr. Kim turang apa matili lo tak mea na IOM International Organization for Migration na matin tu batakobat ini berbura kabi buku sa chuna taka ni ken sangai me lore ndoni tuba me tuba isa chuk me ba mata taxi zaka zaba me chuk na lo manin ndoni ronro ni zang lamba sen ronro ni langa tumbukoso ya sekitu singi ndambo so ucanga na bilang na bulsa oti be bulan do sa ucembanga sa be mata tawa binak sa chua mengo bikitu na ta ndon mechu ndon ronro ro ucembango sa nange mbiusang banga menakena gaya guideline sen standards and guidelines menange mbi wona turang na pi menange mi ridi keve nen ronro ke de kachuko e na nondo tu ene no turang ya ngon sa patangango kitu na wali ni ka kwa tubai medaka sa takarao kasanda wala sa kinwalo kembal ke dorna tangela ko mayo sanda nui ndi chuko sanda don me sana roni nanduri tu non dai ron rosa ngos non da wal wakor ka sa waku ko tek sa chuko me sa ron rosa tel chani dai chuko tale vida na kena itu tuwa na numi chuko me do chuko talanganin ron rosa ko na wala bono ni waru kakana na palilai na kena wa lina te kibina kana sola o ke baga na ngero ni lorai se va botale ro ni kitu wa kurekina na bingon sa ti matanda yo ndaba na wale sa me to subina sa chuko na kena sa me garabi rasa ni tabia na nito ministry juga sa kanon ni tabi mendo semata na bingkarabi ni matintu be tambana ke matintu matin ni warung sa koto na nito bingkarabi no nada na turang talai dam sa chungo atakirto na PA siamo ba bola ka sa chungo atakirto na tambata itu ke na turang roko atakirto ke na no na bol atakirto be tambana ke matintu arndo chuko na nabi tambana na divisional level makakina nabi chikina na district level kan ron rosumbuan na bingrai kimi siamo ba bol kaisa chune tibio kana biokani yo eliu na tabi sa ni matintu ya tabi chuni to ministry na semata
na vingarab sango kembali lebu na ga tutu la kumai lebu na kundu la kumai e vingo machu ni tu bol dio pa kito sangi lab kito sangi bawa muria puno ada mem do mbiuki na kundu ke chuko soni taibi kito rede roni kito vitor ling taka na kena taka tagi babinaka chutalani tu taibi na lumani tu ministry kito sanga mi kito mbotana ini ke sona puno kito rede ni pakai dila sa toka ya sampai kana taibi taka buchini tu ministry leu chuko na tuba itu sakatuna ni tu tambana makasa kana biba baltai kena tontok ni korleleu sehingga ndola sa talang bagingo may kauli bikito na ministry na vingarab sakaya ya sakit na wali ni sa wasuker sa talmay ni singit tigawu na nito vingarabin matin tunggo sember sa niliw na kena na ipoto-poto pa ilabo yung yukina na ano ni chuk niya pagmingo sa nabeto sa tagtalabali vida chumba kana vale tarrawa na iwa boto ni viva valtaki vida chura kana bi scheme 1 scheme 2 scheme 3 vamos sa matata bina chu weekend na bi scheme todo ka scheme 1 ko mbaka ko ken sue bulianon raya ni vale chu mai subo ngandre me ko mai scheme 1 ya waita vitaki na rural housing program Scheme 2 ko nga na 1/3 2/3 doni katolu tabi ni leon bonua roni katolu noni tabi na matin 2 apply tek sa talang bikito chutala na scheme 3 ko sa mbaka ke chuko na kau na pain se mau kini se dap sa chiko roni wili me katolu noni katolu na kau roni katolu hardware mingeno ni tabi sa na matin 2 wasa chumbeka na kini tuba cukup telangana ono kena boli na yaya ni vingarabi maswasa se udiwai cukup telangana ni tu vingarabi sakaya 1/3 2/3 telanga roni boli na wanga kena injini se na wanga walanga se na injini walanga tu setelana kena tu ya cukup telana ni tu rural North Island program na kena bi buke mena ni tu ministry na kena tokoni nonda vingarab sa chu kana kani babu rilabu senda babu rilabu na nonda tiwa krangele sena kena musuna kau kembali roni boli na portable sawmill na kasa kaya sena boli ni wanga sena vivu kena tete wanga takena misini na kasa kaya chu sa tala na rural na talent program karoni kito vivu kesalakin rambai liu sakot na vingarab nonto ministry watalaki na tani sala na vivu ke mena kaniwai kitong indore da kito ndo wo sa tu son nito boto ni kawai labo kito rinri da na bono era da boroni kito bonata ni kino sona vingarabi ni vi ministry teleso ron kito vitor linga batikira ndo ker mai ron kito kereme ndo lakan nito vivu ke non di tamban Baka rambali usa tu sa ikuasa ka na vingarab nonto teman sangi kena itapa chukini ndo talani wasini to vingarab nito ministry nalanga sa nilang tumbukos disaster management ko kena tubu sa ko bakasa ko sa tonggo na kena da kasuna retrofitting na kena waku ko tak ni ron ni rengilama tu tale sa tale so tale na vingarabi wambote na mateli sa tu na ngai tos sigo na nondan dami na kuwa ke so tale tu na taro embiumai aro ni kito ngai sangame kito som sa tu ni bak malwa wa mateli le usa tu se ko sa ka na vingarabi ya cukup nonto tu ministry iya na boso wat sanga sa iya sa chugin go baka ngaturang tukun naturang PA sa kanimaro sa begitu me dabuta na nito bon binakaleo puno nonton me bitur ling takabata na taka binakasanggo sa kanimaro sa begitu sa kanimaro sa kabiyaw na bukin matentu me sa $1 sa kanon to project sanggo ni retrofitting enon to korwa turak binasa wali